Teh syabangnya sengap ya jingkran jengini kitchen Ri Khasi jengi ba une widu khar kender kaban kran halor chakane ka video une udah khar ubadai poiwir la ne utau refugee balawan na pokatika district darrang ka baha apa kejela assam markani ka jingan poiwir ju une khar ka dei hadien ba ma phi baro play ya ka video ha ka baki pulet assam kila senrai kuli napang ya ki pai ba muslim ki ba shang ha pokatika district darrang bar ki ba shang bian la ne shang illegal bar kum tak sarkar assam kala senrai kuli napang background ya kini ki chat bandri muslim ki badai origin na pokari Bangladesh mat mentau ne weu khar muslim ubana pokatika jela assam mentau la poi hang ne pokari khasi jangi bar ki pai ba khasi jangi ki deken lang ki bala khre namar ba yo le se hadin hebot ken wan shuh kini ki khar muslim ki badan kumba shiklor tam aa ha pokatika jela assam baraka jing syak ni khar muslim kim dek basuk poiwir hende ki poi ha por badan election hang ne pokari india jangi parkam tam ha ketika jela assam ha ka baki nang mi khmat jela assam kila penrong bian ki khar Bangladesh tak benta bakin vote ya ki amale jaka ketika jela assam nak benta bakin job hende minta anda kila job kim simla ithoi kini ki breu kini ki breu kila sukala kum kita ki refugee lane kita ki poiwir hang ne pokari india jangi oke hai fauji India re nama long फौजी कहते हैं फौजी MBS in architecture oh nari chalak anai अब वेस्ट बंगाल आया ना और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इधर आया ना क्लेम ông này meyat bukan re macam kok iya mana ông meyat वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल ना ông claim tahu अब बांग्लादेश से आया वेस्ट बंगाल तक और जब वेस्ट बंगाल में पहुंचा तो इधर तक आया ये टेक्चर के जो कहें तो आप नासियत इन बधे अलमुधा से बड़ा होते हैं oh di muslim ना है आप मुस्लिम है ना नहीं मुसलमान आप उन्हें ubri ulak bandai na tu na po assam tharai ab darrang na aya darrang district na aya ha ha ba nai sa ab darrang district aya हाँ darrang district हाँ मिस्त्री है नहीं तो है मिस्त्री अब darrang district आया इधर वो darrang पुलिस फायरिंग ना नहीं है तो एक सेक्शन में लाइसेंस स्टेटमेंट एक्सेप्शन है मेरी refugee ले